Singibona bafethu ngithemba ukuthi ayinaphila angifundi ukuba mude kakhulu yabo itopic engifuna ukuyithinta ezinazi itopic esikhuluma ngaphansi kwayo itopic yokuphatha kahle imali yabo itopic nje bethu imali kodwa namhla under itopic imali itopic engifuna ihambiselana nayo namhla irespect bafethu respect and responsibility yabo respect and imali ingena kanjani ku respect and responsibility first boba fethu ilento imali inawo amandla ukuthi umuntu osenemali akabahloniphi even nabantu edinga abuya abahloniphi because bafethu ngikhona into engesibalekele bafethu imali ayisoze ya overpower respect uyambona fethu umuntu ngisho umuntu ohloniphayo ngisho senemali yabo lo muntu fethu ihloniphi kuyena ngaphakathi leyo nto fethu ngeke sibalekele imali ngisho ngaba nayo kodwa khona abantu fethu kuyodinga ubaguqele unayo leyo mali yakho bona benginalo ukuthi yona into engifuna sigxile kuyona leyo ukuthi inhlonipho futhi ihamba ibanga elide bese udinga umazisa umuntu ingakho namhlanje bese kuba khona abantu adibe nemali bese mebeshaya umhlaba beqhube bekwazi ukusizakala because bakwazile ukuthi behlonipha abantu ngisho benayo leyo mali yabo mase kuba irresponsibility ngena kanjani irresponsibility abantu bafethu ezinje ngikhula nawo kahle le video ngiyenzela intwana esakhulayo yabo ezinami ngikhula ngisadlula kuzona lezo zinto yabona khona into ebalekelwa kakhulu abantu le kuthiwa musukuvula ama credit card yabo impahla ithenga cash le buy in bese khona izinto ekudingeka uyibalekele kodwa futhi ekudinga ungayibalekile futhi because zikufundisa something lezo zinto ngathi njengama credit card ama credit cards bethu ungawabalekela kodwa khona into ezoba repeat ezoyirepeater eziyona yabo ugcina ungafundanga if uthola ama shortcuts obalekela izinto yabo ugcina ungafundanga because bethu ngeke sikubalekele bethu awavula ama credit cards kodwa khona into ozoyenza ewubulili yabo if wavula it's either bethu uwavula wena mase labo abantu abakutshela ukuthi hayi ungawavule ayabulala kanje yabo mnika abantu abaningi abavula kodwa mina nginawo because bethu ungafunda something imali yakho wena udecideayo ukuthi mina ngiphatha kanje ngihlonipha kanje yabo because ungawavula wona uyazi ukuthi mengivula mhlawumbe ngizokhokhela into ya 1.8 de unga 10 months obvious dingebe donse uhambise 300 yabo hambise le wena mfethu iba loyal kuwe lezi zinto abantu abaningi abayithembi mase kungayithembeni kwabo bakubalekela ungayithembi umuntu eblame izinto yabo responsibility thatha responsibility kuyo yonke into eyenzeka empilweni yakho iba neresponsibility ukuthi hayi ngiblame mina yabo uma unjalo bese uzoya kude empilweni ukuthi uyiblame mina mase ugwema ukuthi ayenzeke ngeorder yabo ukwazi ukuyilento le ukumaintaina kahle yabo nje futhi mina ngazi if ngithatha into ya 2000 obvious de kibe 300 engizokhokha for 10 months kwi budget yami obvious minus lo 300 yabo minus nje bese lo 300 obvious seziyakhala vele yabo kodwa futhi uthola iplan ukuthi angiyaqhubeka yabo uba discipline ngaleyo ndlela ukuthi yabo imali bethi ifuna kanjalo uyayihlonipha uba responsible yabo ezinye izinto nje bethi umuze ukublame abantu ukuthi hayi ublame izinto khona izinto bese idiyakala empilweni iba nazo mase ukwazi ukuyithiba wena into enithize yabo yona mina into engithanda ukukhuluma ngayo ukuyihlo yabo lethi samsana irresponsible nokuyihlonipha respect yabo lezo zinto bethu ngeke uzo la uyakhona ngisho ngathi ukuthi imali ulala nayo phe kombhede uyowenza izinto imali ihlala kuwena ingahlala ebank because yazi ukuthi mase ngifike esigabeni esithile ngiacta kanje uma umuntu fethu if usazobalekela into eziningi ngisho ukuthi akakuyithuli kahle awuzazi nokuthi uba because bethu uma uzazi ukuthi mina ngusibani ukuthi angishayisani na and mase ngikanje yabo khona nje njengabantu abaspiritual wazi ukuthi mase sengikanje obvious idinga ngihambe ngulala because meke kwafika umuntu uzothi uyadlala kade angisekho vele endaweni yokudlala uma umuntu wethu uyayifunda ukwazi ukuacta in a certain way yabo ukwazi ukufika into ezithize ebengenzeka yabo wazi futhi ukuthi into ethize mina ngiyazi ukuthi ubungozi and ingangibulala kodwa ngihamba ngigcine lapha kuze ingangibulala yabo ubuntu ke lo uwe loyo uma uzazi ukuthi mina ngusibani wasibani nezithakazelo zakho uthi hayi ngakho sabantu abamnyama ngakho kubalekile ukuthi umuntu omnyama uzazi even nezithakazelo zakho kuze khona lise sisodwa nje soshayini yabo
ukuthi mekhuluna kuvume bonke abantu erumini eyodwa. Mase wena ngobuwena uthi hayi mina ngusibani bani lokhu angivumelani nakho. Yabo uthi ayiqhubekani ngoba senivele futhi khamba ngivuthi qhubekani kodwa mina ngiyahlehla ngiyahoxa kuleyo nto. Imali ke bafethu kubalekile kakhulu ukuthi wazi ukuthi mina ngemali yami imali yakho ihloniphe uthi mina ngemali yami ukuthi angikuthini ukuthi angikwenzi mina ngemali yami. Yabo ngoba ngiyazi ukuthi ngisebenzela kanzima kangakanani. Because bese uma ungayazi ungayihloniphi imali yakho futhi awuyihloniphi wena ukubuwena. Because bese khona izinto edingeka uzenze ezehlisa isithunzi sakho ukuze ube nemali. Yabo khona bethu izinto ozenzayo ziningi izinto ozenzayo wena ubona ukuthi lezi ngobumi ipride yami ayivumi kodwa ngenxa yokuthi iphakethe lami gcina uzenzile. Ngeke phela silento lesi siqamba amanga sithi hayi umsukudayisa ngepride fethu indlala nje yabo iyaphela ipride yonke into iphele. If wethu ufuna ukuhlonipha imali yakho wazi ukuthi mina ukuthi angikwenzi yabo mina ngubani angikwenzi ukuthi ngemali yami ngisebenzele kanzima le mali ngisafuna iqhubeke ikhule kuyiwe phambili. Yabo wazi ukuthi mase kufika esigabeni sokuthi khona izinto engavumelani nazo engihoxayo mina. Yabo yabona ke lapho respect and responsibility ukuthi wena nje uyazi ukuthi mase kufika kuthile hayi angincamele kuthiwa ngiyabhora mina ukunokuthi ngilahlekelwe into encane enginayo. Ngishatha futhi inkulu because phela nginento enkulu kubhlungu lento engihlezi ngiyibuza yabo bese sometimes ngisikhuluma namajida sithi yena abadlali bebhola bethu ayingeke bethu labantu bethu ayingeke bethu umuntu usuka kanjani kube nemali engaka bethu ebe broke. Ezinye izinto bethu ngeke uunderstand sikhuluma ngemali nokuphatha kahle yona kodwa khona into edile futhi sikwazi ukuthi ingakho ngithanda ukuqhakambisa irespect because bethu ezinye izinto bethu yabona ukuthi inkinga zabantu zinganga amandla abo. Kuthiwa khona le livesi eBhayibhelini lithini ngeke nginike umthwalo ngaphezulu kwamandla akho. Ncamashibe inkinga zakho zinganga imali yakho yabo zinganga ukucabanga kwakho. Ifuna inkinga eziningi futhi wena ucabanga kakhulu yabo umqondo wakho uve mhlawumbe wena khona la ulekha khona umqondo wakho uvibrate kuzo zonke izinto yabo. Ifuna imali eningi obviously inkinga zakho ziningi into edinga uyilungisa. If unemali encane obviously kwa manje ziseyincane into edinga uyilungisa wena ozenza wena yabo. Wena uhamba nje bethu ama-club owazi kahle nawe ukuthi hayi lapha ngibelongi kuwo. Wena wenza izinto owazi kahle ukuthi isikhathi sazo ngisasemncane ukuzenza yabo. Uyayibulala wena ujaha izinto kanti fanele isikhathi sisekude. Mhlawumbe una 30 years usazophila wena kusayisikhathi sokuthi uinvest yabo usazoripha ama-fruits akho. Izinto esinjalo sikhuluma ihloniphe bani yabo bese kumnandi ukuthi yabo nje mina ade ngicalculate bese yabo i-time ukuhamba kwalo lihambele ina-30 kodwa mina ngithatha ukubheka izinto bese li-achieve uyaxayisa lo muntu lo bese achieve shothi ubesazo achieve kakhulu lo muntu lo yabo ube ingozi vele lo muntu lo yabo. Ezinye izinto ezinjalo engakhuluma thina abantu abamnyama singakhuluma ngazi kodwa bese ngifuthatha ukubheka umuntu wakini uhambe right uthi uyabheka bemncane lo muntu kodwa indlela bethu abamkhuluma kahle ngayo indlela abenza kahle yabo sibesayiwa kude kumnandi bethu kanjalo umuntu mekhulunywa ngaye akukhulunywe ukuthi ayibesakude sibani bani yabo. Ungakhulunywa ngokuthi usibani bani ayi washishwa jaha izinto mekhulunywa ngomuntu bethu khulunywe ngengane ube ngathi umuntu omdala yabo. Khona abantu bekhulunywa ngayo imndeni uxayise lo muntu bethu i-age yawo ukwazi ukuimagine because ukhulunywa ngomuntu omdala kodwa futhi ispace sakhe iminyaka kodwa futhi yabo umuntu wethu akuthiwa mekushiya iminyaka yakhe masubuka izinto achieve-ayo kuthiwa indlela ebehave ngayo ubone ukuthi lo muntu besakude nempilo yabo. Ungakwazi ukuthi umuntu osengasekho emhlabeni kodwa understanding umuntu obephile empilweni lo yabo. Izinto bese de sikhulume ngazo lezo siyintsha bethu siqwashisana kuzona yabo sizakhe bafethu sibe nezinto bethu ngeke bethu kuthiwa uphila kanye vele uphila kanye bethu kodwa ekuphileni kwakho ungcono bethu asithi awu-enjoyanga kodwa mhlawumbe washona mhlawumbe una-25 washiya bethu izinto yabo kunokuthi bethu kuthiwa wayiphila impilo yakhe kodwa awushiyanga lutho yabo. Ezinye izinto lezo ihloniphe bethu if uyihlonipha abantu bazokuhlonipha. If bethu u-responsible abantu bazokwazi ukuthi bekutreat kanjani yabo. Ukwazi ukcreate leyo room nje bethu mase uba nezinto zakho because uma uyihlonipha bethu kancane ungabi nezinto zakho ngeke ngikufihle mina lokho. If uyihlonipha ngempela kancane ungabi nezinto zakho fana kancane. Yona into bethu ngifuna
sikhulisane ngayo le kuthi nje bethu ekuyihlonipheni and uhloniphe nabantu because ngeke sikubalekele bethu khona bese kuyihlonipheni nekuzakheni ube lo muntu oba uyena if ungabahloniphanga abantu uhambe wagxoba kwasana ekweni wakho kuba nzima because phela bethu kuwa inature le ngisho ukuthi azizama abanye bethu bazama ngalama ngemizamo yokugcina kodwa still abaphumeleli izinto bethu ngeke sifihli mase kuba khona abantu abazama kancane bephumelele yabo ezinye izinto bethu impilo kanjalo yabo kodwa ke kuhlonipheni nasekubeni responsible uyaphila ngamandla akho angako and futhi ukuhloniphe nabantu bayakwazi ukusiza ngisho athi ezinye bethu izinto ngeke sifihle yabo bethu izinto sinje izinto ezifihliwe thina bethu emndenini sishawa into eyodwa eyashaya ubaba noma yashaya umama iphinde ikushaya nayo because akuhlalwa phansi kuthiwa mhlawumbe uma oledi noma itime litshena time mina fana ngingashawa nje ungahle ukuhlula ibudget ukuthanda izinto yabo iyabalekela into enjalo yabo uthi nje mina bese ngashawa nje ukulento le yabo umzali wakhe ehlule utshela mina imali angiyiphatha yonke kodwa ngangiyidlela indwangu ngangenza ukuthi yabo now obvious i-trend kumanje yabo i-trend manje i-trend ikwindwangu trend yabo i-trend nje bethu ikwindwangu manje gqoka nje izinto ezibizayo mina khona into eyake angifike la eminyakeni yabo bethu i-high tech ngifuna uqamba manje ithama lashi i-high tech ibhuzu engithi ngiyabuka bethu before 2001 yabo ngithi ngiyabuka bethu yabo ade likwi-trend ke ngo-2015 i-high tech amabhuzu ngithi ngiyabuka yabo i-time bethu selashona nakudala kanje kodwa ibhuzu leli likwi-trend shuthini i-trend iyabuya yabo iyabuya i-trend mina nginento kwi-trend manje cabanga ebizayo ethandwa cause yashiwa i-time futhi yabo manje ngiyabuka ukuthi if lo uzofocusa manje kwinto ezoba kwi-trend masiya phela i-trend futhi wenza lokhu uxhumaxhuma nama-trend yini ezogcina unayo empilweni ebambekayo yabo yini impela ezinye izinto bafethu asingayibalekile hlale nje bethu kuzona yabo imali ke fana iyadinga ukuthi kuze ube nemali dinge kuyihlole yona ngaphakathi uzazi ukuthi uba yabo futhi uyihloniphe futhi naye iyadinga ukuhlonishwa ngoba uma ungayihloniphi izokukhombisa amanga yabo amina afana empilweni ngifuna uqamba enye into ngisho kakhulu ukuthi angifuni ukuba ngithwala umuntu engangisiza ngiya-appreciate yabo futhi ungisiza kanye mase ungisiza okwesibili ayiso sekukhona inkinga ekhona yabo so sengiyisolo nami futhi shothi nami ikhanda lami alibhadlile vele empilweni diye sisizane kodwa bethu mase usizwa njalo wena fana noma ukwazi ukucela umuntu ukuze kudlule kabili ayingeke na awusayibunje wena ukuthi umuntu bese awucele kanye usizo mase uyaphuma yabo kubo wena uzobonga or mase uzocela njalo ayi ngeke singabe ukhondo lolubi ngibonge bafethu ngethuba dingeke sakhane sikhulisane siphambili sibe nemali sibe nenhlonipho sibe nokuyiphatha